Piran bae ku bedoe beraye piran bae jakne datang jodohku. Umurku nane wah telung dase pitu, bulungku mulai tiwok rambok wah sopok duwe. Padahal aku ne dengan paut awak penyampe alis pundukan beweh ku leber cerubah. Yao, dek apa bucungan dah ti? Sekedip peokan ini langsung ngelengo kejitan cewek langsung batijo berembe bae rueng sing neang ataku badeku marah rueng belate. Sekedip umurku nane wah telung dase pitu, ulungku mulai tiwok rambok wah sopok duwe. Padahal aku na dengan pak awak penyampe alis pundukan beweh ku lebe cerubah. Yo, deng mampu pucung endah tie. Sekedip deng mampu pucung endah tie. Lah kecerewet kejitan cewek langsung batijo berembe bae rueng sina angat aku badeku marah rueng malaikat. Padahal aku ne dengan pau kentok cerebang otakku dagu hidungku mancung cok dalam sekedip.